Sende sia paranu sita muzule lante penanda bisaran na puang matua dio na pak nenungan kadana tu la di panata uledui channel YouTube YKB Bahasa Toraja kadana puang lata bahasa lan atu totemo dia lalamay bunga na Korintus pasal 55 angka misa saya lako sang misa. Bunga na Korintus pasal 55 angka misa saya lako sang misa. Apa dolo latarangi tu kadana puang matua tapi tak dapat tunduan pena masallo umpat tuduki kadana. Kiba mati olo malabi mi puang matua tu batang kaleki siaban nang penangki. Belan na yate kami te pak pada dimi kan ni. Ya moto nanang sipatu kita Mariam mikini sorong itu dia nakatuan ke. Umona kamu la umpana date katuan iya te. O puang ya tu sipatu laki pogau ia moto dia nama kurre sumanga. Kurre sumanga itu dia na mintu kama masyan nilako kami. Na laki pempa kipu pempayan totemo lan kama maliran kila la urangi kadami. Mangandokan kumua tontong komila umpatudukan nih ulendui kuasa pena masalo. Angki sipato unisan ni sia untandai maondongan na umpogau iti diona kadami. Ibuka mo te katuangki opuang la urangi kadami. Pa akadai mo kan ni solanasang. Lansangan na puang Yesu ki masambayan. Amin. Siamang kamo di peliang na allo mak pentalun na pamalimbangun sule susi itu di pokadanna lan surak madatu na dipakondi nakua si turu surak madatunna puang matua siulu kaboro lan puang Yesus Kristus ya tu basedolo ba tu perjanjian lama. Ia mau kadana puang matua tu umpak nubuaran nih ba tu umpak ngaluran nih. Sia umpak pesanan doloi. Tu kasayanna sia pengkarangan pak kamayanna puang Yesu. Mendadi puang sia juru salamakna lino ia teh. Si solamintu isina. Ya tu pak nubua diona kasayanna pengkarangan kasayanna. Pengkarangan na siapa akamayan na kama parisan na kamatian na siya kamalimbangunan na puang Yesu mak din tabasa lan sura madatu osoran baatu basedolo perjanjian lama ya moto anna katotongi ondongpi anna tarimay kombongan kumua ia tumintu sura lan basedolo ia mo kadanna puang matua. Tu napapayan napamaleso. Kumua ia tu napak nabuaran mintu nabi lan basedolo. Manasa kumua dadi lan atu base baru. Bukti kumua dadi mo tu puang Yesu. Maakamaya lan lino tu puang Yesu. Maparri tu puang Yesu. Mate do kayu pihak tak tu puang Yesus sia malimbangun sule tu puang Yesus. Ya tu yan na to. Ba tu ya tu una na kareba dio na karan na puang matualan osoran ba tu basedolo. Ya mo tu kasalamaran ba tu katuan saya lakona. Tu nakarang puang matua ulendui kalingkan sia katuan na to Israel. Tontong na pihagi to Israel tu kadigan na inna pangalu dio na kasalamaran dio may puang matua. Inde mo to ba tu inde mo tu yan na to lamay pak basanta at tutotemo dinane umbasa itu tanda manasana kumua yatu naruan na sia na piagin na naranuan na piagin na
sia na kampain na to Israel diona juru salama, batu tome pasalama, sia pelabak. Naganai sia na pasundun mo puang matua ulendui, mintu lolangan katuan sia pak kamayan na puang Yesus Kristus. Ulendo iduka puang Yesus Kristus. Anala bakitu torotolino. Nala bakit telino yate. Sia ulendo iduka puang Yesus Kristus. Anna di pasikaelo tu torotolino anna puang matua. Sia di pasikaelo tu puang matua. Anna lino yate. Siulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya tu kadanna puang matua di pamanasa lan Yesus Kristus. Tu di pokada sia di surak lan baste dolo. Sola baste baru. Lata ambo lako mintu isinna lino ya teh. Maondonganna lako padanta mak rupa tau. Dikua anna sabuda budanna tu tau umpatongan puang matua sia untarima katuan saya lakona. Tu nak pa mangka mo napak kamasian puang matua lako kita lan puang Yesus Kristus. Ya mau bisa pekutana. Bak tubuh tu misa pekutana. Lako kita kumua. Morai syari ki ka umbuka. Katuanta sia penaanta. Lako kadanna puang matua. Sia usoyanan katuanta si turu tu kadanna puang matua. Tapi bali si tuang kalantukan pena si misa tatu pekutana ya to. Pekutana lan atu ya teh. Pena masallo tontong umpatuduki sia umbengki kabataran ma apatongan sia mak kamaya lan katuanta. Amin. Tama sambayang. Ure sumanga tu kadami puang mang kami papisanan lako kami. Patudu mo kan ni siya pabatta kami. Latontong umpo pempayan ni siya. Umpo pembuay lan katuang ki kumua iya tu dio nakadami. Manasa siya pahayan. Ya tu pangalu mi lan baste dolo. Di papayan siya diganai lan puang Yesu. Di pasundun lan puang Yesu. Pamatoto mo kan solanasang o puang. Umpak pisanan itu kadami lakolino ya teh. Lansangan na puang Yesu, ki makure sumanga. Amin. Rampoin neto tu kadan na puang matua. Tapi rangi solanasang lan atu ya teh. Tontong ki peta ada kumo ta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tang labo yok ki tang lamoso ki solanasang. Tang labosa ki solanasang. La umpak pesanan ni sia umpak bagian itu kadan na puang. Na puang muratontong umpasiria komi kamarampasan na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.